Inkuru ibabaje tugeze aka kanya nuko umunyamakuru witwaga LAMBERT GATARE yitabye Imana. Aka kanya akaba ari ahacecekerwa, muri make bishatse kuvuga ko yitabye Imana. Ese kubera iki abantu beza aribo batuvamo? Kubera iki babandi babe atari bo bagenda, ahubwo abantu beza bari ingirakamaro muri sosiyete akaba aribo Imana itwara? Mwabantu mwe, iyi nkuru irababaje. Iyi nkuru irababaje kubona ibintu nk'ibi ngibi biba ku munsi nk'uyu nguyu. Ni ibintu bibi cyane, ibintu bitanejeje habe namba. Dukomeza kwihanganisha umuryango wa Gatare ku byabaye. Umunyamakuru LAMBERT GATARE wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu, aguye mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye mu rukerera ariko kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025. Amakuru yizewe nuko yari amaze iminsi yaragiye kwivuriza mu Buhinde, naho kuri uyu wa gatanu tariki 21 Werurwe nibwo yari atangiye kuremba cyane ndetse birangira yitabye Imana. LAMBERT GATARE ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza. Yatangiye gukora kuri radiyo Rwanda mu 1995, naho guhera muri 2011 yatangiye gukorera Isango Star, ndetse muri 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Iyi ni inkuru rero ikomeje kubabaza abantu benshi bakimenya, bumvishe ibintu bihindutse bati ese tuzongera kubona dute umuntu nk'uyu mwiza twakundaga, umuntu wadukoreraga neza, amakuru meza, ibintu byose bimeze neza. Ubundi uyu bita LAMBERT GATARE, uyu mugabo yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi avuka Inyange mu cyahoze ari komine Kivumu ku Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi. Mu buzima busanzwe arubatse, yongeye gushaka muri 2018 aho umufasha we wa mbere yitabye Imana. Mbere yigeze guhura n'ibyago, umufasha we wa mbere yitaba Imana, hanyuma muri 2018 arongera azana undi mugore. N'umugabo wari inyangamugayo cyane, uzwi cyane mu makuru y'imikino, yaba kuri radiyo Rwanda ndetse no ku Isango Star aho yari umuyobozi mukuru. Nta zamuyangire yagiraga, ntiyigeze anivanga muri politiki ya leta y'urwango cyangwa se amacakubiri. Yikundiraga agacupa, gusangira n'abandi ndetse no gusabana. Abanyamakuru bose yayoboye ku Isango Star ntawe yabaniye nabi, kandi bose bari inshuti ze mu buzima busanzwe. Yanga amagambo, guteranya ndetse no gusebanya. Atekereza umuntu w'inyangamugayo nka Gatare, akaba ari we muntu watuvuyemo, akaba ari we wavuye muri twe, tukaba tutazongera kumubona keretse umunsi umwe tuzamubona mu gihe tuzaba turi muri paradizo. Kuba byizera, twizera ko tuzahurira muri paradizo mu ijuru. Birumvikana rero kuba uyu Gatare LAMBERT yitabye Imana, abantu benshi barababaye, natwe iyi nkuru tukibona twababaye, ariko abantu ba hafi b'umuryango wa LAMBERT GATARE mwihanganisha umuryango we, mukomeze mubafate mu mugongo, mubabwire muti mwihangane bibaho. Ubundi isi niko imera, isi turi abagenzi, ejo uravuka ejo ugapfa, niko isi iteye. Mukomeze mubihanganishe, natwe aho turi turakomeza kwihangana. Iyi channel ni Mega TV Rwanda, mbibutsa ko gukora subscribe ari ikintu cy'ingenzi. Njye banyita ICYATEYE, reka mbabwire ciao bye bye, kandi mukomeze kwihangana.